Croats on the road! По мотивам забытых легенд дождь бродяга идет и идет. Хоровод светло-пепельных лент закружил лепесток небосвод, закружил лепесток небосвод. Мы с тобой любовались не раз красотой грозового венца, но сегодня она не для нас. Дождь огнем опаляет сердца, дождь огнем опаляет сердца. Na tom putu reći možda o 11 dana vjetra u Ukrajini ili 12 dana kiše oko Urala, ne treba možda govoriti ništa više osim spomenuti to samo. Ne kažem ja da su to nešto specijalno teški ili posebno teški uvjeti, ali da su drugačiji, da stvaraju onako jednu napetost, to je točno. Странно это, любить и не ждать, знать бы, что всех нас ждет наперед. Только это не жизнь, тяжкий плен. Дождь, бродяга, идет и идет, сам не зная, куда и зачем. Посмотри, дождь, бродяга, идет, сам не зная, куда и зачем. Mene osobno izluđuje najviše vjetar, ja to kažem uvijek, jer kada se biciklom vozi nekakav uspon, onda se vidi i nadzire uvijek nekakav kraj, međutim kad vjetar počne puhat na nepreglednim ravnicama, onda je to zna biti vrlo onako. Vrijeme prolazi, ali vjetar ne prolazi. Каждый пустяк, хмурится брось, удивительный факт, то, что у нас слезы у глаз. Napravili smo od ručka za sat i pol 15 km. Uraz. Vrti. Ovo je naš gostiš. Rano je jutro. Bajkovi su ovdje, a naš naranđasti šator strši. Marko je još u poziciji C4. Ima vani, a? Ne znam, Marko je, šljiva je. Dobro jutro. Morgen. Morgen. Spasiba, ruski, pa razgovarite. Ne poнимаем. Ne pojmaješ. Sedmi, peti. O, danas moja čeri ima rođendan. Sretan ti rođendan, čeri. Alo, sportaš! Alo, bombaš! Kako je brz ko zmija. Ideš preko Dona! U Rostovu smo bili na Donu, a sada smo u Kalahu na Donu. Don, don, don. Samo ravno, odmah iza čoška!
Pizza se kuha. Ohoho, ti, Marsijanac. Čovjek iz močvare. Čovjek iz močvare, ali... Kaj je sad? Незамутненном, идеально Bez ove stanice bili bi gotovi. либо знать этот язык. Kad mi je moj prijatelj Vlado dao alat, Sikiru. rekao je da je to originalni bosanski proizvod. Подобает истинному протестанту, потому что Traži se internet kafe, ovdje u Volgogradu. Na mlaju se uspio komponirati mimikrijom u crvenu boju. I evo nam rijeke Vogice. A osim upornosti, ova je pokopala Njemce, takozvane kačuše. Sutra će u Volgogradu biti velika parada, a mi smo sada kod znamenite majke Rusi. I ćemo pogledati taj spomenik. Ako se za jednu rijeku koju sam ja vidio u svome životu može reći da je velika i široka, za sada je to Volga. Evo još malo te čarobne rijeke. Spustili smo se u ribarsko selo na samoj Volgi. Pa kažu ravno. Jen ti žarulju. Jebate, sve je ogromno. Sve je ogromno. Velim, uzmite si malo vode, nema idući 70 km ništa. Pošteno. Za Peking! Samo ravno iza ćoška. Spasiba! Palažastaja. Evo nas u armenskom restoranu. Ime? Georgi. Georgi. Kako se zove? Basturma. Basturma. Jedemo basturmu. Lavaš. Это лаваш и хлеб. Хлеб. Hlijeb ide Армянский. Mlinci. Ovo je armenski šašljik. Peče se u specijalnoj plinskoj peći na vrlo visokoj temperaturi. Ostaje jako sočno. Marko objašnjava tamo za pivu da hoće rusku ili armensku. Evo, sad smo kod hotelu Eurolux, soba 16. Deluxe. Ventili su malo vani, ali i odvod. Znaš ovo. Sad se sjeverac pretvorio u istočnjak. Puše ludo, još jače nego što je puhao sa sjevera. Evo ide Marko. nevjerovatno. Vidiš me prerano. 6 sati, 23 minute. Onda baš došao u Peking. Jučer je bio jako težak dan. Zaspali smo već oko 9 sati. Kaj danas slavimo, a? Danas slavimo. Danas radimo 120 km. Danas slavimo. Boš platili neka valjda po putu? Ne, pa ti meni još duguješ. Da?
Zakaj? Zato kaj sam ti kapu našao. Zato kaj sam ti kapu vratio. A? Pa kad sam išao po brazdi, jebat ga mlađo, imam 100 kila, nemam 50. A imam 50 kila mase, nemam 100 kila mase. Uj, obrnuto proporcionalno. Samo ravno, odmah iza ćoška. Boršč! Salatka i večeri. Šašljik! O Rusiji možda jedan detalj vezan uz prirodu. Naime, ukoliko ikada Rusi budu mijenjali svoje rublje u nekakve nove novčanice, oni moraju svakako razmisliti o tome da na te novčanice ili zastavu stave brezu i komarca. Da, ovo su sam komarci oko našeg sirotokohera. Ima ih da je to čudo. Čak ni ove patente im ne pomažu puno jer grizu kroz to. Možda je najbolje reći ovako, ja sam na jednom mjestu napisao, ako ti komarac sleti na pedalu, bicikl krene. Danas imamo na repertoaru goroh s slovične, što imamo vam za jest, a to smo malo oplemenit ćemo sa nekakvim povrćem kuhanim. A juhta se znači kuha i tako izgleda. Preštivčani smo mi, Bombaš? takve škvadre još na ovom svetu ni. Mone mi te pogane trešnjevačke spike prodavat tu po Rusiji. A, gle kaj se viorio danas. Iso, mare! On je u srcu financijer. Ha? Sponzor i Bog vas blagoslovio. Jebate! Nođe si kamp bio odličan, doduše lovište i piše zabrana da se ne smije ulaziti, ali vani ima i sunca. Baš je hladno, baš štipa za prste. Ruska rijeka Volga. A buraz, vam glas ko slovi. Evo, ovaj sad dokurio. Alo, si dokurio? Kuriljka! Te na ovakvoj rijeci radite onako loše konzerve, a? A imaju ribe kod drva, čovječe. Gledaj. I ovako smo mlađo ja, baš komentirali kako smo napravili super kilometražu sat vremena na prosjeku kreću u Brčku na Runu. Da bi jedanput tako vodeći se samo došli da bi se desila novo prijateljstvo.
Dečki su nas pozvali na čaj. A mi nismo mogli odbiti. 8. august, Peking. To su naši prijatelji Ljoša i Slava. Čaj se kuha, reže se mesina. Da, reži. Evo ima luka, ima svega. Super. Sizranj. I sarma se grije na štednjaku. Hotel. Peć, tu se loži. Ma to je sve burac. Stvujte! Za Peking! Samo ravno. Samo mislim desno, ravno. Desno. Pored bačve. Pa ravno. I odmah iza ćoška. Eto, to ti tako u životu. Prije par sati smo bili u onom kontejneru koji košta 200 eura, a 200 eura vredi ova slika na zidu. Tu smo kod prijatelja koji smo poznali prije par dana, oni su motoristi. Tu su nas primili u svoju kuću. Tu je sauna. Evo, kaj nam Bombaš radi? O, Bombaš, lega. Tako ima sretno lice jedan, pa vidi ga. Ajde, čekaj, poslije ćeš snimat. Ajde, baš. Pivica je spremna. Dečki su kupili i njemačke pive. To košta $5. Nažalost nisu znali da mi preferiramo ruske. Neprohodnim putevima skočimo prema vrhu Žiguli nacionalnog parka. Little Island. Little Island. Spruce, you say Spruce. Evo, uspjeli smo doći do Svete vode koju je otkrio Sveti Nikolaj, a voda izvire iz onog kamena. Evo nas na hidrocentrali Žirulovska. Probao sam sva prolazna sredstva, ali ovo ovako još nisam. Odmorište uz M5. Ovo je još europski dio. Ima 200 km do Ufe. Policija, bunker, to je kontrola. Molim? Jogurt od jagode. Aha, može će. Dobit ću jogurt od jagode. Sred ove prašine, čovječe. Samo ravno odmah iza ćoška. Ha! Kao nas u Ufi. Nismo baš imali vremena za snimanje. Pa smo imali dosta obaveza. Marko juri kroz Ufu. Opasan igrač. Ural nije visoka planina. Barem ne u ovom našem dijelu. Mislim da je maksimalna visina 2000 metara negdje, ali ne ovdje svakako. Evo, sad ću je otrgnuti. Evo je, sa Urala. Djetelina s Urala ide u Zagreb. Koliko to ima? 3 lista? Ne, tu s 3 lista možeš ti naći. Ali ti isto treba jedno 10 minuta. Evo, danas je fora svjetska. Malo prije nas je dočekao pukovnik ruske policije. Izljubio nas, dao nam knjigu s posvetom. A ono ispalo da su dočekali krive bajkere. Ovo je grupa zapadnoeuropskih policajaca. Imaju veću pratnju i Marko i Mladen
участники международного велопробега Париж-Пекин 2008, посвященного Олимпиаде в Китае. Стартовали в Хорватии и за 1,5 месяца преодолели немалый путь. Mi prejahali 5121 km i još 7000. My life dream is to swim in the Baikal Lake. Купаться в Байкале. По словам организаторов, это соревнование не на скорость, а на высоту. Danas spavamo uz jezerce. Ali kako imamo društvo? To su oni silni policajci koje smo vidjeli. Večeras je banja. Čovječ je sve gratis. Pogledaj. 14 policajaca nizozemaca u pratnji i osiguranju vozi se na olimpijske igre u Beijing. Ik zag het idee je petje ook vol. Evo ga. Ja, ik blijf er weg. Hello, Dutch friends. Hello. I'm Rein. Rein. Rein, Ja. Maar ik vind kamperen, ik vind het zelf de leukste soort manier van vakantie. njima je isto super. Dobili su ove Jan bicikle, opremljene XT opremom. I do sad su potrošili, kaže Rein, 50.000 eura na putovanje. And when you start the trip? 13th of April. 13th of April. Yeah, we start 30 April. Planiraju doći 8.6. u Peking. Kao i mi. Evo, mlađu se primati na posla, Šarafi nekakve grede. Izgleda najzbunjeniji od svih. Brat Gačiša, znaš di buš? U brdo, to ti prvo kaj ti dolazi. Prvo u brdo, a onda poslije Stari moj. Kad dođeš ići s biciklom do Urala, moraš napraviti 5 soma i 170 km. Stanovka na Uralu. Stanovka na Uralu. Podarki. Podarki. Kolja. Kolja i? Džima. Spasiba. Tu bi trebalo pisati Zlatoust. Najviša točka. Čak je trebalo biti jučer najviše isto prijevoj. Da. Našoj trasi. Da. Kužu Bebek višli 150 metara. Da. Poplava u prtljagi. Ali Vrabac je to sredio pošteno, ne može se reći. Ne može Ništa se gura, reći. dok napravimo 12.000 nema hvale. Nema hvali ništa. Pod garancijom su to. Doduše, Mi smo... ja izgledam prilično bjedno, pa je bolje da mi se ne vidi puno. Tako te i žena ženila. Takvog me žena ženila. Što je mogu? Mogla je bolje proći, a mogla i gore. A veli Mladen, da smo znali da ovako vrijeme, on bi si uzeo gumene čizme, a je nekakav dobar zimski skafander. Već nas 3 dana pere kiša na Uralu, sve je mokro, svejedno je da li su stvari na podu ili nisu. Something for Croatian TV. Something for Croatian TV. Oh, I'm a little bit sleepy from the vodka. Evo Jolinde, naše spasiteljice. Ona nam uvijek daje dobar savjet kada napravimo dalje. Gunter, the most important person on the planet at this second. This is our friend Anton. And I like Croatia very much because I have some friends in Bibinje. Nije bilo dovoljno dobro onako, ne. Ovi Francuzi iz Cefala, oni kure znaju kako se to popravlja. No, ja. Da. Ne, ali ovo je za moga kuma priča. Moj kum Mirek, nema oko njega, sve je Hansaplast i traka. On sve rješava s tim. Tak ja sam se Imamo šuze, oba dva Vaserdih. Vaserdih šuze. Jer nema bez toga buraz. Od Zagreba smo napravili 5.500 km. I stigli smo na sama vrata Azije.
Ajde Marko! Ajde za Marko malo. Ovako to izgleda na M5. A jučer kiša imade. Jučer je bilo strašno. Jedino što je dobro u cijeloj priči na Uralu, što smo sreli ekipu. Opa, ovo lupke. Okej, Buran. Američki kamioni i hrvatski bicikli. Halo, Buraz! Na Uralu. Evo malo spusta, čovječ. Da, recording, ok. Morao sam provjeriti da li se to snima ili ne. Gledaj, onaj lopina otišao. Ajmo za njim!